chạy ta Prune hau benai Oktober kemud hadin ba ladeban kecso dewan prune hakini ki benta pad yigi tenat ki bayeng pat kum yigine dewan prune nado na kini ki benta beh chạy ta lagi area ini benta kin semi ki natlung lagi ki suluj ki benai March April but kini kin sedang ban pu sentiu hau benai hadu Jun ki sentiu ban nang ta Jun Julai but kin sedang ban so Ihaban pruniki kumne kumba siput citeng do arput naga kendau. Teh kene gurukom ngila ban penne ya ka Jingpynlyngkot jong ki Diengsoh ha barok sistem.